ner malake nyam kana diala konti linka wayne gwaseme kan Nuer TV atu kon ke jom de kon ling gwaseme jom me ci be surprise ka kon ngay kon honorable Angelina Teny entamere which ka Juba ka jom shalat no ken konu ni ambe lar chengan wala chenga badde ka pay bakel ron ci na dangaraw wi jen dangaraw wi de diech no ka jom shalat gwaseme shalat wonene sha honorable Angelina Teny no jen chaje yen sha kwa ga dial kon tegaje talponika enemy tegaje momila device cha wi ke jere wi ke Juba kirma yadit ci national security ci ken Angelina Teny ken kwa ga dial ken ke bolon tema telecommunication char dial ti cha ga ko jom shalat no magor kono banaling ni ka gwade dane sha Dr. Machar chaje yen Angelina Teny chiram kel misha yen chaje pelene ka dobe dane chi kem yadi de latkije rame dane sha targini kenya me Dr. Machar barata mi jotoko sha Angelina Teny chaje yen re witin winami no anyong mede lariye neme shiaba gaje lonko sha Angelina Teny chaje yen Angelina Teny chiram cha yen won ko che communicate kana of course mitene ku kan communicate but kwai ke so kujemo yen Angelina Teny ajantar mo unchere men cha Dr. Machar cha yen bo shi medin mo dong de na gai no cha Angelina Teny cha yen cha talpon ga cha kan by the way ala mi show du cha yen ka cha roi kana cheng roi che kana la lar kan ram mo cha yen dial yen ko cha jo che chwa cha ling so nang de telerik national security kanang telephone ke ene mutaka jemone na telerik kana mo baneme jaga kon na bukon te ngai ko cheta ko ba Dr. Machar ba yen je nana gorno bi aling no shanga jono ne ka joda na shalim ke me shalat ala Africa Union kene igat tika let ko ba Dr. Machar ba jelun chikon ngaje no ne chara de wode ka dol ala ken ndang rawati le je sarre kene sunday wala tika dol ka ngoda tel information mi chanalat but I'm guessing no they have a meeting are dol ko mo dombu brar ka solution mo gwarun so bar mana lero de run ban jikuling ano mi ke ne ti jidwal ko de Dr. Machar de jelun de jelal leda kadere ma ler je jatu wano no dong de ramogwa so ne me aje na lero de eno cha kwa cha nang ka joda na shalat ke je so shi ganyu di long tirga mi ko wa nyu ne ke Dr. Machar bo jen do dan dong ci ko ni surprise ke je no cha Angelina Teny cha je cha kwa cha nang telerek no so ko kujemo je nana go de yen link jen tada nan cha Angelina Teny cha yen keje mar den cha kulat gwaseme ala yende nyodo je gwanwo chukum ke me yadit eno che gorno be investigation be jalat ka kandangro ka Dr. Machar ka Angelina Teny you know kene diala to gwazemo batin kon leken go gore telephone biken go gor you know ko national security la ken ore telephone ku batin yal chalat ken gwa me kele ba ka guch ano ko nguni ndani yo ba men leroda ba result ba kulo no anyok bu yikte ke evidence bo chaji yen bang kwer cha yen bang bu yikte ke evidence nyo da gwana jene che der che jalat and Dr. Machar so mitel dur me chajik there's no way so kap telephone Angelina Teny ke jen gwaza bere me kele by the way they were collecting evidence de kan Dr. Machar de kan kula kep keje shanga je gwano nana kan kwarte ko na kwarngun te cha wo lora bang wo ke ko kan television kan ga jikti yan ga Dr. Machar barai na chigan chumu be het ko bi kan Angelina Teny bi kan kwa bi kan ba ko guje no mu le rode ajen dan to no eno cha yen won so chi surprise no so jo me mu gor no de yen ling an ban yo jigle rodien bi ta kamal bye bye